talent gidan nga kadang talent ang uwi hi katawan pansay kanri 1000 tingkali bro tangba ngayon sigun ba talent gidan nga kwa ILB mere saisen manwa na jong stage saisen hapti na madami ng tagi ay jep baris ko banai di baris ha okay please go Kira Claudio Mumno, every talent you have in this world, you will get paid. Betul? Karena kalau talent, kadang hidon, kadang used properly, nak kata ke talent jumpi pilaban, yo jinsu. But dia kata iwe na pering jungi, iklan. Pendon kamu can use lah. Betul. Iwe beriu apa persaingan batai di ilak sebenim dekispa deki hadap senam. Sisen kasing yang beniau dan kibayap marsin khak dan kibayap beriu ki join company. Hapo India jungi according to research katum ka research jongka re India according to research survey of India. Lalu pen po Google Research Survey of India kapag MLM company 90% kibriu kiba dan hapo kinong juga dari India ki join hapo ki company network marketing tangba na preng kita ki 94% only 1% get successful na preng kita ki 94% tangkat no tang si persen kilong successful kamu daki sispa mut ang iwe daki shi hajar mut tang iwe daki shi lak mut tang iwe daki shi phau lak mut tang iwe daki shi crore mut tang iwe daki shi phau crore daki shi million mut tang iwe bale yu kai ke reason shadin no kata wa shibun tha ki join tangba tang india kil abun success bale yu main reason na pare kata ade ke try bun na pare ngi ngai gi dot mat fi jimbong lak traisa Edem deh na, ngatan batai ini masih pet tempat bro nanti bapak account juga dengan cara dong. Dah filmnya tu lelera biar kita begini lelera setelah sambungan gini saya kelangin. Ibu soal pun report yang ngalah batai dan cancer. Soal pun report yang ngalah batai kalau ada stroke license mencuat. Yang pun lebih kata kasar ko beli wai ngarang mala ada benar ni kata lelera ini teman ngan batai bis pang Sanjeev sir kumno iseng ekanika sleepless wellness Sanjeev sir ngan batai bideri beriba mensuai tre po sipai pada por berang tre po sipai ila join hakanora kana company imderi malik mensuai padera malik ide kumnga kumpi iba join hakawe ke company ya kata kerteng company ngamla arban batai man mila level ngan batai bi ngamla suran batai kerteng company ngamla suraban iwegi ila join kata ke company but anda ila join apo jong kata ke company in success ra ila koi editor ila koi brand ambassador apo jong kata ke company we brand ambassador last level jong kata ke company last level brand ambassador ila koi but ila kamai kana pitir ila kamai hadu lais pa crore tengka lais pa crore ila kamay na po jo kita ke company tangba kata ka lais pa crore tingka barok kapisa isang lo chiki downline study barok bali yute namar iti kamay kibah po chung ikim tayong nobite i na po juga da company terminate no ID jong la jong isa terminate ID IMD jong ta company but hapo interview namar andala he level ti giwan be interviews ite balik yu kum dang tai ngarang na ko diamond la ngai na po sleepless example jo hay kata netting na kan skin sawan reviewers na news channel kin sawan balik ka level la ko ki team ki la bon so do one interview ti yong kum na pite yong ka company ka best ha tapatang gawai ka duna ka takadeng system
but baro network marketing baro ki company ki badan hapo jo dari India jungi kata ke jingna kata di system takdaw nadu menta sakmat ngaladep ban kut jumut bangangan nam join company surai serta jingim kata ke kantin EMD jungi Sanjeev Kumar yo ita ibreu baseng ke Sleepiest Wellness bat ke Sleepiest Wellness tang hapo prasnem kan ni kalong ita ibreu iba aika mai jami ki pau lak pau crore mut ki breu ita ibreu balada peruspai ki pau crore mut ki breu ita ibreu shwaban seng ke Sleepiest yang no yang baro ki company ki long kumju ka system ki long kumju nang join company sure serta jingim hadu menta kata di channel kalau ada nama kila delete dari kata video anda pula level ng batay saya so ila video apa TTT training train the trainer training saya so ila video sa pani Sanjeev sir napo juga perhati kila delete tambah po chung personally kadang dal berkisah ni if anda pula long leaders was come but kita Hebreu Islam bansang perhati shipotli ki country sham shipotli ki jaga ila sham but shipotli ki jaga hadin bayu iba baro koi ke perthei ki bun ha ki bro ki bala success na pon network marketing but ke change biang ke mindset ke jungi ko ong iong bakumno po re India jungi ki bro ki dunaba ban success na pon network marketing ki bro ki dunaba ban kamai nang ne ki bun ki baben bani ki ba kamai ya kata karung apa jungu berkat jungi iwan na po jungu takat na po Amerika iwan ben si po re India da kata ke jengmut kebanganan studies network marketing si post nem lenter ipules pang network marketing si post nem hadin isa plan ke Sleepiest Wellness ar post nem hadin ng batay ki sa sengega kata ke company ka ba ar post nem lenter i brio ila ada pun kut jimut ila ada pan dadong sadong ila ada pan dilut iseng ke Sleepiest Wellness kumya kata company lara piyong bakam longre menta kawan na saya kerja kumya kata company lara piyong boleh se kibru kim sukses re kumya kata company kibru kiyong kam kim jamre de jingpang tuki kumya kata company lara people a join kim trader tengah nan batai kita goe hide ko big dam no boleh you ka company ka baheba pilayo ban trade ka platform ka baheba pilayo ban kamai ka platform ka baheba pilayo ban share lang sakiwe bakiru da ka jingduk kilaban ruspa kiru no na ipita ka jingduk kilaban kilajim tangba kumnor da ka jing berkat bakra ka jongki na ka jing mudur snew ka jongki na ka jing mudur ka jongki baka company berkat kalang kumjuhi ka penlong na ikiban no but negative no ya ka Sleepiest Wellness no but kata ka company ka bay Sanjeev sir ar post name lenter iperkat isaseng ka pinang mudur sa bansang company ka subha Pingit na hakapor village po yung sarkar ipan NOC non-objection certificate hapan banseng ni ka manufacturing plant yung ka Sleepiest Wellness banseng ni ka factories na dawai ndera factories na drugs ka sarkar ka company na drugs ka ay NOC tambay ka companies na dawai ng batay film kung no pitin kung menras pa si folklore tengka means I NOCP Sanjeev sir iwan naking beduk tang sipai bokli day kat no hing tong sipai to men tang sipai day idan ka bay bulat jungi idi ka bay bulat jungi kajaka jungi idilut kaying ka bay sa idi nadong serong idilut i ay sa sarkar si folklore tengka iseng ka yo ega NOC jungka Sleepiest Wellness Don surat ang tingkara po plaju ni ipandang na loan na po bank san po lak tingka pe po jung ka online adu munta website ng batay bi katot revenue jung ka Sleepiest Wellness por paseng tentang san po lak tingka ipan na po jung sarkar ipan ram isege ka Sleepiest Wellness Private Limited pat katay ka sarkar muntangan batay bi hadu arpo ndai crore tingka kasaram po Sleepiest Wellness jung lockdown ng batay di por badan lockdown
Arbu nai crore tengka ke सरकार India ke pandram na po SLPS wellness but ke SLPS plus ke ai but mars nai lockdown ka klem pen phaire ka pisa ke SLPS isanjir sare ong nogdip iong nai pen phai sure ka pisa ini ki ba ki jonga nang songa ko ka India nang ai ki fi bar fa ak nai lak ak nai crore ka but napdeng jota ak nai crore tengka nang batai bi hapo man laka toolkits tumhi ka don karena kolak tinggal batai ki man la kapna ke SLPS wellness ka ai hakor lockdown namun tak kita ba kumi kata ke company lara pi ong baju hi kum ki company tengah batai ki ndera 4% 1000% ka 1000% SLPS wellness ka meaning jungka hi ke god of medicine tang prasnem lada ke SLPS wellness kwan on top tang po prasnem ngan batai pi lada deki po hajar mut deki lakmut kala ban penjam tang po prasnem ngan batai pi kumyungi ki bom don su da kawai pat kala bangila ban kiwa ka jingim jungi kala ban poy adu hangne kala ban penitu jinda nang antre na po SLPS jin sanjib sir im sengre ka ya ka company te jinda nga kiwe all over India da pilete ki thu ya nga jinda ki mithu bra pisang sakhi pilector andal don manalitor pisang manali pok manali kiwe ki team dar pyong ngi ki team jong sunrise number e baro ki itu iwe pe iwe brute don kam ban set ka benchmark kumungiyong denang dena don kam ban set ka kerteng jung i bakiwer ki itu jinda Amitabh Bachchan yo re ka film industry private hi kade private limited kade film industry te jinda PP2 se Amitabh Bachchan and udon talent tambah talent jumuta dan kam platform denam dena ha nang adon talent nganang ban keren tambah ka talent junga lara klen ka platform yang yano ngan pau ha denam dena ha bat kata ka talent mentangan matai ki breu idi ki takador denam dena ya ka talent mentangan matai ki breu idi ki takador piugi hangne albina metrim ma pansat jindai ruspata jinda katai la shat ko dance Indian denam dena ha Banyak Ronaldo ki bun mahabanang ikai football ngan batai ki Banyak Ronaldo te kinang bun mahabanang ikai football tang bakiwan taking baduk bapli kimlar kun kumpawi ka talent ke jongki ha Banyak Virat Kohli kinang bun mahabanang ikai cricket ngan batai ki tang bakiwan taking baduk kimlar kun kumpawi ka talent ke jongki Denam dena ha Banyak Sonu Nigam ngan kinang bun mahabanang bandrai tang bakiwan taking baduk bapli kimlar kun kumpawi ka talent ke jongki bat katangan batai ki ngar ka experience sa poying jong la jong hi ipara jong ngan batai player football ipara hadu jonga ilawan man lekai na po baicung budia la thok khobaru na po yung an batai pe baicung iwan man lekai ban muntai lekai no muntai practice sa po lajong muntai practice mencuam inang man lekai ju hibru denum dena mencuara inang hiban lekai tambang nyimpat don ni hera tikibru kim yu ire ka talent bay don but on that mangana kamay kat ni ngadon ka pisa na penlit di hapo lajong ngasiu da ka fees hadin kisay iba bahoy inang balaka kibun ha ibanang balaka football ro tangba kimdan ra bapli ka fees ban penpaus ki padba bay kunjong are inang kisakut na mau datang SLPS platform kadang mau datang SLPS jungi kadang only platform bapila bankiu gajingin jumpi apo pertei berkowe shipun bah platform kidan shipun bah ndera kowe multiverse kidan ha but nong India an batai multi talented kidai so tu tambah balik kimlar ban pumpau ha kumnor an batai kiwan da kalonging kabuduk denum dena kumnor kiwan na longing baduk takadaw kimlar pumpau dengan subatai pi
We have to be proud of ourselves. Ngidai ban so proud dia lah jong. Bangila join hapo jong ka platform, ka bangila ban penpawi ka talent ka jongi, ka bangirong ila ban kamay, ibrew bo kremlet ka tang class nursery, tang class R ila ban hangnang ne, ila ban join hapo Sleepless Wellness, ila ban kamay di kilak tingka, ila ban penpawi ka perthai bro kawe, bahoy nga ka school re bada ka jing mobile school jonga kadon ko ke platform network marketing ka ba ay na kalak bangarong ang punpawi ke ya ka talent ke jonga so ndai the others sectors में बताई भी फिर काम का bisa ban punpawi hato dan na preng jipi bal ay silak tingkang ne ha Rakti na prinsip bal ay silak tengah ni join silak tengah. Hato dan na prinsip bila join tempat yuara product. Ha? Kibal adap si benai arbanai. Ha? Manobai khandri 1000 tengah. Manobai khandri 1000 tengah ni. Rakti bai khandri 1000 tengah. Khandri 1000 tengah. Layo product. Dawai layo dawai. Layo dawai deh. Lati gitu, lajan lut. Denum dena, lada tit asin bro. Denum dena, hato kata kata investment kerai, ha? Ni ay khandri 1000 tengka, sama ay jung-junga. Ni ay khandri 1000 tengka, bat kata khandri 1000 tengka niyo deke. Niyo dekat dawai. Bat kata kat dawai yang batai di gem. Bat onding la gem yang batai di, onding la kat ban gem ta. Iwe imam biwan. Example example banyak timang sani di nong nani 20 lama midi nong nani kiwan hayu jumpi anda kilawan hayu jumpi ki ong mam pi tre pelada banyo ki dawai peladi sobha bantre but hikai pi kumno bantre I support pi yerap pi iong pi ipeni pi kalanti ipen ipi kalat ban kamai ipen kamai pi padahal ada pen kamai pi iong ipi mam kini di tim nupi yang ini trilang bel sajasin ban kamai di kilak tengka dak jingduk gila pen kelas ke jing ruspa ka jongi dak jing yajungi dak kli kamai kasalan kasi bagina dak kli private la jong dak jing song jungi ha kaying tin kasalan kapur bangin song king mau ki jongi tekum kita kibreu kum kata company ngan batai pi lara pi pimla ara ban ngai lara pi pimla ara ban tre tengah tangan batai pi mentang tap pila ban sabar pila ban nasi beliau lada hapo Sleepless pila join pimla ara ban tre pimla ara ban kiu tengah tangan ai nganong nganut banong ipi shispa iwe percent guarantee bada kiwi sector itu pimla ara ban position nasional ban roy pinun kam rendang berapa ngidat kamu ban roy pinun kam rendang denam dena ban shot pinun kam flexibility dak hasing amti berbandang mata kadaw shot flexibility ha jam sengkai so ban let business pinun kam pe Patricia meneyong kumno arpusan ningka kadang po akon jung asaw 1000 tengka ngapan nakaram namar gadan meeting po sulong success day one day success day jungi one day hakapor pangangadep sapayar success day kita na po sulong arpusan ningka asaw 1000 tengka ipan nakaram bat kata asaw 1000 tengka jungi ai kibriu banyo kap tiket sanspa tingka tiket gede deh sanspa tingka tiket gede ngangam tibra ha sanspa tingka tiket gede iwan po training But you are nelam kibriu sanspa moro ketemu kela armo 6000 tengka bagi rajang sanspa tengka baik kali nama dek ha Guwahati re baik minimum round figure 1000 ilut 1000 tengka round figure ilut 1000 tengka deblut nangda ikamai kan namanda silak laiko 1000 tengka that is called mindset kata ni kan mindset uno beriu bas sukses pada beruspa ke jingim jumuda nan subatai ini perkhat curai ke profit perkhat cual dengan pelut silak tengka atau katakan silak tengka si fokus nan hadin kat no tengka tentelang so dan sudah election tak ada ngan batai kita sebang election
Hato MLA big set try bola dan lupa 10 crore tengah po account na jong udang penduduk di atas 10 crore tengah sipat pa. Example nga chong ipi, sar lada kadang na fish hapo je fish 10 crore tengah pisam fresh pat pa. Ha? Pisam fry. Lada kadang na po account je fish 10 crore tengah pisam fresh pat pa. MLA beli usam. Ha? Day business. Ha? Kini bang sutu. Jin dong sutu bang amyo nong re, te jin dong sam kai tra pisa. Bukan cuma ngap ni 10 crore tingkah mentah barosan banai, 10 crore tingkah hadir. 10 crore tingkah hadir kata kata tangban sutu oke. Nai shin serious re ka. Ngap yo pelagi video po YouTube po yun. Wan ne atur sendan. Nai shin serious ra. Kata kata mengaku apa nikah pi about business. Sutu 10 crore tengah ngan batai pi dan hapla 10 crore tengah hadin usam skipat ba kajimut kumna try bada kata ka 10 crore tengah na andang ang ajob ngalak ban kamay 10 crore tengah dena kajubuhi ngan batai pi hang nero businessman bahe example ngan batai pi ngan langhar hakapor bothik ka hotel sapo khanapara kanno 10 crore tengah 80 crore Hangne income tinggi sih 4 crore tengah kade. Last income tinggi sih 4 crore tengah kade. Hapong ngelang dhar de, ngade lupa 40 crore. Jenda kada nabi 40 crore, fitre isu sa thalai. Kata kade short mindset. Pindan re business mindset. So tu, uwe ibru 10 lakh tengah udah napo account. Bat 10 lakh tengah kade fitre isu sa dalit ke 10 lakh sa trepat. Dena ngailang har 40 crore tengkau belut utit ka ka hotel hano Khanapara bat kapo juga tak hotel kam dan parking ra ndriu 40 crore tengkau belut yang tang bentit parking karena ndriu 40 crore kamu silak 40 crore tengkau utit ka hotel bat andalwan review yu kikeli ba tani ka hotel haduk ketap hitit haduk don confidence rai bakan yai wong m Uang lara pikili mentah yang dengan nong M kam don re confidence hapo jonga makan ika hotel jonga sispa 10 crore tengah ngala pelut makan yat tangba hoi nganut ban kular yala jong beri kun jonga beri ka lok jonga ba kane ka hotel si post na mahadin 10 crore tengah man la kunai kan That is called mindset. Suppose na mahadin pinang mudo sa putang laban yung try. Uang bakane ka hotel jonga, sispas na mahadin, kani ka 40 crore tengah mga teang ni, kan kelakan no, from million crore. Ulah dek pangkalkulit lupa sa kumat, teka bang unom yung sura. Ha? Katakan yung mindset. Hakapur bang nga join ako SLPS ngaro siya pan join handi nga join kibo isura company ngan coba tayo ni ngaro nga join kibo company ngamlaar matay karte mo ito na nga level nga matay karte pakut sendar so pan join handi nga join kibo company tangkaway hindi kibo tangkaway ni kata company nga join but nga join anta hoy nga kamay total income nga na po jo da company nga matay pin riu lakh tingga nga kamay no riu lakh tingga nga kamay but ngar male kunjui ko male sanjik sa takana mo inspire pa nahi hakapor ba kapoy ka check jonga 6000 tangka napo jo ka company na UI ba team jonga kiklan kamayra naktare ka check na wala mong ginagyo na ka check kampoy ra po account mo jo bisya naktare ka check and batay pin no sitayo hadin kapoy biang 1000 tangka ka check jonga naktar beng eta ka check na pre si हजार pion ngar tarik sa lilira tangba hakapor bakapoy no khandriu 1000 tungka arbanai hadin khandriu 1000 tungka ka check kapoy hing jonga hakmat yo blind jonga amdur ka bentok kata hakmat yo blind jonga hakmat isai fulsar hakmat teser yo blind jonga ibo penjoy nga po jonga ka company na tari kata ka check khandriu 1000 tungka kikili nga bale sunrise sekitar man labi yo check ngam pechini sar ngam ko araban bam daga chimtre ju ki online nga bahapo o piki ken kamay
ngam tre company ko matre kiwe ba ngan kamay la jong kiwe ki kamay ni kin kamay ngam tipra takadaw an batay bi kanili je training bari pa kade sandal no marui de la piwan training boot site nga an batay pin kahal kamyam ngila punbe ni kahal banong meeting de kamyam ra shift na shawera san hajaron ki team jonga kidan bali kidan san hajaron pitir namar nga matre ko company na dum sing main reason balik breaking success na company pitir ban kong do na pedeng kita kim yo ra ya ki leadership ki bobyang kim yo ra ki oblines ki bobyang kapenlong ki bakindu jingkermen na pon nelong marketing kim yo ra ki nong nyalam ki bobyang ngatangan banai bi wi wan banai training iwan banai plan nga ondang lak ki wang nei wan banai plan nga yang sunrise ya join na nga po jong ka company yang ne ro pitre hantar bi join nga klem putsuri last kali mo bide nga ang pechini sir katnoteli ki company ki phila join yang santeli ki company nga join batkani company bang banai plan bi di bandreu kani company ko long long yang kani company ko best bha train ta ka best bha income ko pyang bha ani ngate hangni ngate full time storm me kong phila thai ban kula renga badakani company bandreu pin change rach banyo ha lada da kaban income phila ban change ka baar da ka baar phila ban change ka balai da ka balai phila ban le ka basau da basau cha basan da basan cha bandreu da ka bandreu hatu imla sa bin cha banyo ha dalam ki join bakum kita ki berita phir apni change kunta hai dalam kong sebar da balai sebasau so but kata ka jing change apni stu man batai ka penlong ipu phir baphin nong du jing kermen no baphin du jing kermen na ko ko network marketing badon na phila du jing kermen phinong yo ire ya mano bi kalang katang la jong batai nga dan try ha dan try yui kalau kedong lajong ha ndan boyo ira kalau dalawan isa iwe group system haden batai plan ng SLPS ngarong lajoy na po SLPS system menshwa tang maka ke company ka thok ke company kam long ra ta daw ka kamay ra deyum dey na ki ang try bangang kin trera ki mak trera iwan pendang di weri brio nga join sa ta company iwan pendang bang si weri brio nga join sa ki ang try ta pinongno batai na pinongno ha iti beri wan thok nga sandal na minawan thok nga ibatay ko ame sis pakror teka liter na may batay ni sis pakror teka nga ang batay na ngit sis pakror nga ta na ngit hira pin kamay ra man ba plan mga ra am chuko ni kitu tongek pin kamay kata to join mga tongek na brio kata tongek mapibila ban kila jingin nang am chuko ra ta ngok no de ngong pechini jingget jingbomget ke song api ka jingget ke jingbomget ka song api tang bakon dalak sedang ban kamay ta hakata kasni bok sedang ban kamay hakata kasni swan kyu hujrong stage ban hakata kasni sawan banyam matunga sawan banong yang asar kumbabiong mapikadish bat kata ngkeren ra tang hani with experience ngkeren hagapor bai sir vishal iwan ai planning a vishal sir iwan panai planning a ngakrimget ra yong sunrise kani kani ka trip punin le chuk goa phiru phila banle phipende ka target ke jong ki ngang ngang iyo ena sunrise phila banle spot thailand phipende topas ngang mitra iyo ena sunrise phila ban snaing deki pholak tingka phipende di ki level ba hajrong ngang mitra iyo ena sunrise phila ban kali arlai kali phipende di ki level ngang mitra iyo ena sunrise to join to ngang ne phila ban kila jingin ngang mitra bak kita barok ki bang mitra da kilawan lu jingin dong kita barok ki bang mitra hakapor bang yo first trip sepok goa first trip jong aga di sepok goa hapo main center main street goa hapo main street goa man batai bi nakudu bi sir vishal main street goa ngong no bide ngong guruji I love you ngong no guruji I love you ngok jinda phi man I plan renga jinda ngam join ra phi te jinda ngam yo hera ban kudu phi hani goa tagadaw ki team jongar iwi pi we ngong naingit ra
mentap hinengitra tamo on da pilayok kali jong lajong kumuyok little danan kumuyok Indonesia on da pilayok iPhone jong lajong on da pilayok lisang tour sepo Goa on da pilayok lisang sepo Thailand on da pilayok lisang sepo Bari hakata kapor pisawan nakpat jengah pisawan asar hoi manangi hendrai tangan matai pi iwei pa iwei yano imlahar bantun denam dena ha ngan batai na ingitra piyong bang ngimilawan ng dito din habang gitan but ublay waya nga kata kasabta mamars pe iwi dur kmat ibro nga itu mana kumit ha mangbayrang muswaki ang bere ngati gam jodu tak susong ibro kala sa tendap ang sukran ke aiplan ki berkat bro sa tendap bumnod bisa panagaram ini di berusaha ko banyumbang aiplan bapli tak slipper in koy phong ra kong yung silak tingkap yar ng pre join ra ng kong iping aiplan niwe ya itay mga aiplan itay klem join ra itay bong ay silak tingkar ngam join ra klem slipper lim mare sini isa so kata jingin nga kren bet direct po munsin jing bre direct na pendrum bet direct bet mat yakka sing seru lelera direct po munsin bet kumtai na pendrum hadir tetap salah sukses ke jing jumpi reprang yang no William Shakespeare yang no yang those people who are successful they can conquer betul they can conquer the whole world's heart uno breu uba successful hapok perthei udon ye kasab ban conquer ban yu daktin kasih job ban yu ban job ye way pa way ye minsim ju kibreu so to pin hab ban job she ka minsim ju kibreu hadin kata bisalah sukses MLA would have ban job share kam sim juki leaders ki jogu hadin kita ki leaders ju kin kun job kam sim juki but have vote you denum dena hadin kata salah ban job ngrei tanan batai pitang ka pisah kibreu ki ong batang ka putih plan sum mam pisah kada job na sun hab bandon ka quality bangang kanker ye kam sim juki breu hadin kata nang sa job denum dena hapo SLPS wellness, hapo network marketing, hapo business ko kajuhi, pin hap bandan kataka mensim one to one berkitim ki jongpi, hadin kata bisa ban job, hadin kata bisa ban sukses, hindai tangan matai ini, lara nare ban kanker, ya ka mensim jong kiwe, tengah tenan suami bitang kiwe, kum majuin mentap mentai pun Kendai kusan persen kibriyo ko pertay ki im dukhi, te phir im dukhi, tang bala da pilala ban kankari ka mensim jung kiwe, te pinwan ko juga 100%. Uwe po we bro Ratan Tata, Mukesh Ambani, Malik juga simkat Jio, insya Allah kumno, ong tit simkat junga, lai GB or RGB data, man na kasih live na inter free. Ha? Tidak kenal data? Simkat Jio tidak kenal. Kumno kadang-kadang samla kadang-kadang ba so komen ha live GB data RGB data man la kamna itu live na data den na ha bale yu ukwa ban conquer shike e kam munsi fastest internet no ha fast marsum down film shimine ada den na Jio mentapa palat ni kata den na ha mentak pelat punya kata bat bun na peninggi kami ture Mukesh Ambani da mamman la kamna isi tu mai ars pakin ka mulai yu minut na menang direct persi tu be Mukesh Ambani ni denum dena ha ime jongai patu ka yang menute yang lakut du brai la de persi tu be Mukesh Ambani you know hitu sa ha hitu sa mitu rayu hakajing mitu jungiro misip tulop yu denam dena but lada mo uhiru kwa bangang kwa tulop sura pi aina singkat jonga hatu la thrai namar ke Jio mentak layan international telecom
fastest growing telecom po India jungi but internationally minta layat kadek Jio Private Limited. Ndira SLPS Private Limited kadek Jio Private Reliance Jio Private Limited kadek fastest growing telecom po India jungi. Bala daw kwa bakandu na raw ulun laksur bakandu te kajuhi ngaro hangne ngan batay pi ID junga ha F7CDB ID junga number ID junga dengan no F7CDB mensua tau dandi tang temporary number mensua F7CDB ta hakmat company udah ni tang number udah ni tang ID number ni tang mentang ngan batay pi ulah de ID jung Sunrise lah mare ID jung bisa udah ni tang ID minta tang onda pila he kerdan de utau ID jung si ke company kan tik no ulah de ID jung nor F7CDB dah apa bersna ID servicial udang ni tang ID hi tambah F7CDB ID jung apa SLPS wellness minta ulah de ID jung Sunrise lam but hapo jung tang ID dah katak kala thok no upcoming star sapaya kalau ada pikwa, kalau ID jumpa ke company kan itu, tapi nak beristom lepas. So tu, bagi utau ID, lada ke company kan terminate no, lada ke company kan terminate no, lada ngan mi na napu SLPS, tapi nak mudur setrai ngan mi tengah, pinang mudur setrai, tapi hajar kibreu kiblatri full time mengah ni, kabam tungki kalau dus ni, lada ngakwa tu maksud. Pinabanong kita balik hajaron kibru kin shania so kata ji brown silver da kami kamlungi era kamala da ngami ta shispa iwe person nganut ban guarantee pi da ngami tadiki hajaron kibru kin happan mi takajing ban se utau di ID junga F7CDB powerful ID ladan power hadu kata maslong diamond itu company kan power hadu kata ID Sir, duna KYC ada. Sir, produk minta ada. Untuk company SLPS 1000 crore kade, berna so proud hadu kata bangang di member, ngamdeso tang member marsinong diamond yang batai bi nglade partner jungka. Baka company lada ngakren mengarok kelakon snu, kelayu snu. Ka email jonga sunrise4@gmail.com kata ke email jonga nama tayo ke company ke itu karena nak printi mana na printi dan itu karena tidak kano ka tricks karena simra ka call ke company direct kan call sama boleh yuk kala itu ya ma so kala itu ya ma ya kala kawan call sa ini jongka ka dila cruise kawan call ini kawan call ra sampai tira kawan call sana kawan message sana bas Sunrise sir ita saung kiri pi kar dia cruise club sim recall jona kit le sek nor no tengah ko ai kon agree confirm bagi tim duty kilet ne kimle chpoka dia cruise jenna kami thura ka company yang a jenna contact sire nga so tu tahu di ID joma kata kadi SLPS wellness but arsna ngal tre हमने sisa kata story jonga kade hangapor bang ngadap khat kana khandrius nem karta te hapo janing jungi hapo umroy idani kun jung MD ibayeng MD ibayeng kemudian MLA idi kun persajong MLA Pak George Lindo lepitu kun persajong Pak George Lindo MLA baru spak baide masih yang ni mana football kali ini jungi bahaya te ngiui ko ka bike bullet 350 gede lailak sanpo 1000 tengka gede dengar ngayui nganang kena yui tingi song langiris perlok bhai dari bhai ta tei ong kate bhai ka bes ban shoot bang rong no ha ta shoot mai ka bes ban tei ong mi ko ban thet no nang ko ngar kena kate iro kena ide rende na tei rong ngar ong ko ban thet te jannit nile chiying mars nile chiying ngalit ong email ngong mei ngkampan ro depi ke ro du mentah tang mengaku awan pan lebih tang kowe lara phila bari bhai dei nong bari ba nong ko tang kowe ke bai kanu kono rubiang ni tang lara phila banai 350 no
Ngon kano kuno ka bike na biang kita mal da pila banai ka 350 bullet lailak yung kano ngon lailak san ko hajak ka yung to yung lechitik pukhin ti kya dana da ka juk man mi banai yung pin to pe po temen set po klijin kya po sing kya po sing kli ga yung lapisa lapeman lapisa da mungkin jabo ka na dalam sagra nomor kabok denam plena jabo ka na dalam sagra nomor image nga ide ng siyang lukan takataw jabo ka na dalam sagra bakabok ladi ba so tega ta apply pa sim namin sim ta apply kya ba kya jabo na ngawan ba ay binong sim me isay ka nagtel sispak tingka isi iaya nga yung sim gani sispak tingka aduk ta da kilaya lang ngalam sim pikili ni medyo nga lera isay sispak tingka iaya nga yung sim kun gani sispak tingka bang mas nai sispak tingka ngong may pilek ay ni nga yung sim may tit bayo ka ni tang bang sip futu lupa bam munta kasmi mentamit hindi bam tamit ada minta lang berkat yang tang ayam bet yang nokter yang simya kan sispa dingka pitit kat bayo ni lera da kan sispa dingka tang basu thu dupa ba mentamit ni dia bam tamit kamu kenal da kan sispa dingka ni bam tamit so da kan sispa dingka email jonga ibu tak pisah tang ben tit kau mentamit yang abat beber mundur bentuk kebaik lailak tengah jen nang adon lailak tengah dia yang jen nang ang penduduk ni mesti but pingat de siteo hadir sorry siteo hadir nang batai ni kendu yang hakaju jaka baditai ni beriu ngawan da pida bat slipper bang ajot nang ni jing sisa katangan dia bersuna hayung ni jong am tu bang sina ya kalau sisapat denam dena jing sisakat nangawan na slipper ini ga jot jong sa cycle na pigi slipper ang dia jot penang siya mau bat iwan na kata bike 350 pada piwan lupa daging baru spak inam feel re kata nangawan di beduk kadang feel ha 350 ka bike bulan ra ya na sandai sped ngalak thit sitayo hadin hadu bentak ka bike jui kanang dar ngang khemdan dah dumta idan dumta ka banyak khemdan dah bat mas niti da ka baik yang sanas jong kipat chano manong na thar arai perlok jong fil kli jong kipat chano na thar ya apor bangal cheying ime jong ay na sis pak tinga bam demin mi asura namdan gintin sura benang mata apor bat jingmut tunatang roi gadan balese kani kani jingim juma ngelasdang ban accept kila jong ngelasdang ban nget kila jong bang ni duk ngina benduk sa serta jingim ngelasdang ban nget kila jong ngelasdang ban ngem kila jong apo jong katakan jingmut kebangat na duk mamlara ban ruspa serta jingim ngana benduk ngelasdang ban syong kila jong apo jong itai nongrim but ainu yung playing ang batay ni ngalok bahapok anong laki hadu katata makendu yesar iba pen imbe ka jingkwa ajungay iba pen imbe ka jingmut jonga banganga sa poy ado ani hendre ka wat dangalo ngalok kumjuhi kemenang kiwe nganong ngit sure bangaro ngala bunduspa kata kai jing mega kalau ke motivation sing adum ta ha kapor bang ur ha kapor bang ha kapor bang sadung si ha kapor bang ngamla ada banyat ha kapor bang apar ha kata kapor akan mau be kata jing ai jing mesis pa dinga kun sim kan tit ka peyo but marsen train network marketing tang kawe kulari mai bapet sini mai mentang anum la arban ayobi tang basisna adin kai ka bakta ya kata menarahi. That's the power of network marketing. Kata di ke power juga network marketing. Kebang ngangla experience, betat ada minta bun bahan kering juni, bang impat experience balik itu dia impat room support juga. Tang si persen ring impat ngamra po juga kadang impat experience lah.
Bale, reason, let's say awan lupa daging beruspa. Minum sultu curai ka value juga pisah. Let's say, ila aja itu haduk kata ata, balik sing intang dan yo tang banget ya. Kenen ngaduk na yung takadang madan profession. Namar kano kuno kakam mitre, inapunat ka reason balik mitre. Kibri sa tiliba na nga, badang kena kum ni pinakena, badang rip kum ni. Katni na kena jong ki grabe haduk kan ni pisah haduk kan ni. Reason ay try kata ngom nagtipra. Pwede yung nga mo ay truth ka din kamaw banyo ay kani gajuhi ka pisah. Image yung ay truth ka din kamaw batang man yo aja mangi minmit sis paking ka. Kinti pra haduk kan jing jar ni kapunong yang abang dang kena kunni ngarang anwan ka katakan ngarang kamay. Ngal ada benkut jingmut kidan makli na nga bakat ni kanip kamay finuyo hera bandak sa jrong ngom lese kanam yo na bandak sa jrong tangba lada image yung ay klat panisna sin duksya ni tanayo ti ya tak penting ngomong ngarang ang nitra bangang ng kamay do kaning anyo bandak sa jrong tamangkat ng imo po protek jingsuk baro khat badan po protek ngalaban ay email jrong. Ngarang asutu balese tang dak pisang imla ada ban insuk insan tang mangan batay ki products ki bangikit da kata pisah kala ban insuk yengi dainam dena hajaka bay medyo ngayon sa jan da takti da pisah kala ban kid washing machine dainam dena hajaka bay medyo ngayon let no asuki boy pechani ang batay bi example hajaka bay medyo nga insong bungtu hapok kali kamay uwe beruan nanti uwe mana song min oke kan pasti coba ya pak denga compromise life ngelak ban insong ime gini dah kata pisah dah bangka kamay mentai me insong aku XCV yang ban yang mele kanang Susu kata juga yang kali jumlah jumlah ini lahir kita South Link dan kali ini yang siapa teman cipta kanan imla ada benda tanggap katang imam perteng ila ban ai ke imi pagi dena imla ada benda tanggap katang imam perteng ila ban ai ke yano ikun kiti jungi ikun jungi yang pa nei pa ngaladap graduate ngaladap kelas 12 ngaku akan pulih doktor hakata apa lak pu som sep dog seplung nang ni lak jauh seplung nang nong nyok pisah ong padi kun jungi kun kam doktor kam nong na kilit kiwi di lain denam dena nile yu ni thok ki kun ki jongi ni kerdem da ka kejat ka dreams ki jongki tan da benta bang ni lah da benta hato kabadai sa thai kata Piong directly wi kun ngam ngetre bat ngam ngara ngi duk takadang ngim laraban pun pulevi bat kita iki kun unang alek ai plan iki ngom kelas yu pipep kyo kelas 12 ngom beli yu pipep kelas 12 kyo pun biten bapli kir ki pendai kyo nampak sudah ben school bat la napit durkman kita ipu samyang bapli atau kada jing mempak di school jung kisah try dan setrai na prengpi mempak di school bataya nga mana mempak di school baru kan ni kuak ban di school baru kan ni kuak ban nang start baru kan ni kuak ban nang ban sign baru kan ni kuak ai denam dena tanggap balik ni letra kumnur ni yung ka background tu kalau jungi that's why we have to join Asclepius Wellness. Angli la thong an batai ki why you have to join Asclepius Wellness. Balik na pun join ako Asclepius Wellness. Kanang kita kijing duk kijong bi, kita ki compromise life kijong bi, kita kijing ko bisa, bar kita kijong sung kali kamay kijong bi. Kinlan dun dalam sulam takadaw kita pun join ako Asclepius Wellness. Ngata na join din na kata
tau. Ha? Lada ka jing im jonga, ime jonga imla arban titang ka bay nam ta jonga, ta ka jing im ayuk ta kane. Si pause ne mi wei bri witre, lit ai plan chandelin mam, khandri 1000 bay join la par khatchis pasin khandri 1000 no nyo. Kakam yu kata bay pause ne witre, tang khandri 1000 par khatchis pasin. Ha? Denam dena. Ha? Albumam denam dena. Kan asin bi par khat provide sa ini. Atatin denam dena. Jinna pidan sekolah ko account कि बुन भान अपने की मार्सन देव join fitting no denam dena tambah kaju hi por pidan sa sekolah tinggal ko account tak 100,000 bay fitting sa ha sekolah tinggal kadang 100,000 ya ni kan dulu tinggal kadang denam dena kat nosnem pelai trek ha mem kat nosnem fitrek haki bi kap plan ni nadu kan nosnem pi shonglo ha kami membidan nadu arpusnem isdam mentre sedang men-earn in so tu arpusnem 41 kan ke gap kade karena life usnem memang mitre but life usnem hadin lada ka kin ke bai join ni kapo intang life 1000 tinggal ta enjoy sekali enjoy try life usnem lenteri latre tang life 1000 tinggal imla ada kan ai join ko jota kam bilang kan kelas denam dena so tu yu ya bun mana preng ki bala tre ki usnem dagi usnem bila tre tangba kam bitre kim sniura ngakle me compare bakakam jonga kasniu kakam jungini ka bahan kakam bitre kam sniura ampun clear ya kata kano kakam bitre bela ai ki briune bitre kam sorka kam sniura tangba kata kakam ka sasniu epi tat andang kata kakam nan batai epi kelak pendulu di dreams jongki kam sniura kakam tangba kata kakam kalas sniu epi anda kala penduduk di dreams di jongki. Ya semua ya. Hai. Ya semua. Senga. Tentang ambil ciptaan lan keren sudah. Ha? Maka do kodon kan sniu bitir. Haka do kodon kan sniu matai di. Udah betul, udah. Dan saya sedin bata. Bitir ra. Ipe jakti pi dan lain. Lese jo pi ka fer jama ka fer. Jama tu lihat ko pa pila ban sukses kada. Fer dia. Ipe ti jong di. Denam ni kilan manum mana? Ngan batai ki ini kilain ta. Kiase begini bloodstream. Ini bloodstream ta. Ini arteries bagi veins jongi. Ini bloodstream. Tiap-tiap mengatang daerah dokter sama tips no. Sebab tinggi tipi. Denam ni na. Ini sebab jongi ta. Kita interlink pada vein pai Cempreakti jongi. Balada kita akti. Baik. Kalau nak lihat ketersan denam dena millisecond. Tang millisecond ketersan denam dena. Apa jongi? Achi. Uni mohar jongi ta. Millisecond stop. Kamu ni miapta. Denam dena. Ha? Mi dabang sana ke baru ke vanish tu apa achi. Denam dena. Sekarang kita akti muda. Ini bloodstream jadi kinyan akti ke jompi. Balai ke akti ke jompi kan sedang kesmi ko hero club sukses ke jompi. Okey. Akti mana kasih yang batai ini akti yang dan ke jimut bandar akti denam dena bisa promotion jauh stage di akti akan aku nak upar view alat ban akti dah di akti ke help quick business kamu yang ajanta jonga ke best jong tega masuk sama kerja denam dena ha kata kali QA business kilang nak betul QA business ibu dukan angni UA example ini accessible di dukan
ibu dukan ini bandi mga nira dukan hangni iwi dukan so kansan kapor nget na shispa iwe person ngadut benong ibi ar benai hadin lada kini dukan tiat bahata ar benai hadin ini rin sakala dukan sau benai hadin ini rin sakala dukan ndri benai hadin ini dukan tra benai spo benai hadin ta barokan yang sakala dukan tu denum lena ha teman pun bisa suruh kata kadang others business banhapo network marketing panigai no ma'am ngana tumai silak tingga bana da pitray banga ngana support diki kiru kamai lang kunga silak tingga kamai lang kung nga kata ka kencing dan impact bah kamai lang kuno kamai lang kunga neki om ne cuma aku kamai kunga ada ha kamai lang kunga denun dena ki ailam ni lak ban kamai dera tam ai ki support dia pi ban kamai lang kungki dan ki boy ti la ki sadong ni na sadong me team si dong ai ki leaders ki sadong me la la later the best pala pi ga ki sadong pa nga yang leaders na mo me tam yang mo pide yang sir so ban tam yung lar ki belum mular so yang no so ban tam yung nar tak long su kumnari den ha wala di ko man kampalat pa diunar di benar so kumnar min ko hadin bisa kampalat den kejuki ngan ai ni kai sa but kiwe company kiwe sectors kiwe kam ki hikai tang ya la jong bangang kiu la biang filong doktor filong tang opi kiwe kimla ar belong filong engineer filong tang opi kiwe kimla ar belong filong officer filong tang opi kiwe kimla ar belong tangba film diamond film lawre tam mopi deki pho हजार में फिला बनवान दिन diamond deki pho हजार में film sapphire tuna deki हजार में दिन फिला film sapphire gitu kata kadin ne lok marketing ngai film doktor film la ada film doktor ikiwe tang ada film ngikai film ada film doktor ikiwe den ha kata lagi kita पर बंगलादेश को थाईलैंड ini किसी बंगलादेश बंगलादेश थाईलैंड ने बताया कि इंडिया में ने बताया कि स्पेशल भाग ना हम बताया कि थाईलैंड पर बंगलादेश थाईलैंड ने बताया कि डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर मासन कंदु इकिनो इकाय जो कि ना हादु ngada lengo मासन कंदु इनो इकाय जो कि ना बिते कि गुरु जो kita कि बात इकाय कि karena pendidikan dalam ikai ya no ya ki guru jogi we doktor bali bite jinna phim kai le mo phi nam po to mano ba he no ikai he doktor to na sepo india jogi pat hapo india jogi pat namanya hati lupa bah doktor tak tahu hati lupa bah menga tak tahu kino ikai le denum so tu kata kata other sectors hangne pagkalong kuno pite hangne kuno kalong rati presna mane yongno iyong ba hapor bangle hapor training hapor poi level era kipun ku bulong mengai dong stage denum ha hangne ngilong equal baro hangne ngin kendra bangang he kedan ngama ni doktor pipi de ko hangne ngin kendra kata channel में मैं उन्नो ऊपरी बच्चे का सरकार हमने इतने कटा नैशन नेगेटिव ना संपो 1000 की कमाई करता है पैक जिंग शीशा में दे संपो 1000 की कमाई मनोर संपो 1000 शिलाक तिनका ये ऊपरी बच्चे का सरकार कमाई बट शिलाक तिनका हदीन फी कितनी सर लाने बा फिमुले चनो देनम देना लाने की कमाई पूरा बे कमाई संपो 1000 तिनका शिलाक तिनका hani denum de na kai hani tangma iba kamai lai spati tingka shisni bapli de kili iba kamai sang po ja tingka ta putre kam surkar ba Malaysia na kam kilan nanti
Lakar mutip baru benai. Denim deh dengan pelan kita. Hah? Jing sisa balik. Mano beli working mga belasong kali cuma. Rakti beli working mga belasong kali cuma. Rakti berkat ini level ini bidang. Kenapa bidang? Pat. Oh, tidak ikan. Hah? Imam mesti berengang di mana dende na, yang driver friendly. So, kata sih ikan. Tangba, ngangan batai fi masin shom ni kili jong ngaklet sa ifi. Ngaklet try ifi. Hah? Hadu haling kini sa kilaklat ngangan kilaklat. Tang kasur jong imam ngayon semua, denem dena. Tang kasur ngaklet petri i, tang kasur ngayon semua ngan batai fi ngaklet kilaklat chula. Nggak itu ngan batai ki bakamai silak alak sedrong dah. Kisah marjani ngan kilaklat ifi. Kata kadin dalu marketing kami hikayat ini taman kamai, kahikayat ini kuno pen im ke jing im ke bawah. Nrita kamai tu nanti baru kau pergi kamai ini, ngaruh kamai ini di kiwer sektor, ngaruh kamai ini berlatih dengan di properti berenang, ngaruh mataya, ngaruh kamai di kiwer sektor, ngaruh kambun ini, taman im kamai ini, tangba, ngajoy nanti ngasutu tangkawai, bat kajing kamai juga, artat ngasutu, bakane kena marketing, kahikayat kuno berim. Atau memang ada jenah deh berarti kamu सरकार itu sebenarnya, hah? No. No ada. Mana tu boleh shop, hah? Mana? Ubi. Langsung kali jangan ada. Berarti kamu सरकार itu sebenarnya. Ngampun orang kali bahaya. Banyak alto itu handler ada. Kila kamai sampo ajar tingkat bina alto rata pinut sa so kadang why you have to join SLPS Wellness ni hab ban join ako SLPS Wellness baling ni ban join ang ni na benta kam dere na benta patang man kamai ni join ang ni na benta bangin im kata ka jim im de kabakiwe kimpat juim ra ninyo kata ka jing hikay kabakiwe kimpat juim sa hikay ra ninyo kata ka jing hikay kabuat haskul ra ipi kam ju hikay ra takraw ni apan join ako SLPS Wellness kita ki reason bale ni apan join ang ni ha balare kita ki benta lead I plan aman na ki jaka aman na ki brew ato kinang sa ipi kinang try tat adu mentang I plan tak dan review ba reject ya nga Padan review bong yang play era benjoin dulu. Tat adu bintang le plan. Mars nsyong mga ngambuker ni na sibon basan ni keren. Mars nsyong mga sanin keren san minute hadir. Lanjoy. Kamu mentang kamu besok kamu mau mulai plan. Jangan plan waktu waktu tak bisa kila. Kiu level syukira. Asa aju seju. Tak ada. Foto. Minhap ban keren ni kajing sisa. Insu penbang tekibru kinbang tang cisngi. So. Lareng penbang tekibru tang cisngi kinbang ni pi. Kasih ke baarte waduk sorong no ipi ya ekstindo. Hei bendera. Ha? Takadaw na tayo kinbera ban penbang. Lareng kibre mars song mo to. Mars song mangne kiong tokong penbang ena. Pimi na yang na jaka shop liap na ka toolkit tapi pimi na labi ang bang lagi. Betul? Ha kata ni polaitas hapo SLPS awareness ni hikay ni tumbang itu beliau. Dawai ide ni tumbang itu siapa? Ha? Dende na. Ha? Dawai ide ni tumbang itu siapa bilang no? Betul? Takada maju ke tumbang lagi, batai ki kafai ki jing sisa. Munsuang na batai ki jing sisa. Yang menom belak kamai ni nangne ngong khasi juni temangan nang juni ko mong tipra ki khasi pun belak kamai. Nga batai jing sisa ko impre juni pini. Peni yang atang muai khasi belak kamai. Ngayam sebenarnya ngomong ni juni ko na. Toto, kajing jendal lah sutui bisa. Kau ba kau sana aku SLPS Wellness kan batai di patan berjoin kila don berjoin tambah ikan trera ngamor kebangai ke join kau kila don berjoin
tambah kentre na tingin na. Denim na. Ha? Tengah join nang asam kentre, kiong manobal kamay na pinag kasi yung ngong padan na yung join na, kiong abiyang sino, manobal aja na pinag kasi yung ngong padan na, kiong to abiyang sino, ngong kasi yung na dekhar giban ni. Kiong dekhar gi jenta, sumba kamay kasi me dekhar gi. Ha? Kiong dekhar gi jemi ni kasi yung jenta. Ha? Kiong dekhar gi kamay ni kasi yung kamay na. But lalu kata kawan kata jumut apa bensin junga, jumut bukan junga, bangun satu sini kasih apa bergaya dunia tindakan hidup kamar. But pinget na arsne mentang apa ini, but arsne mentang betai ki sangut kar achievement apa kitim bidunga, 5 kar achievement. Kami syutre tahun tu hi, pada we beri undur pentare kacek kebas katan हजार kada. Kelas itu ya untuk hidup saya bentar bisa kesana tingkat. Mana belaktar ya bisa kesana tingkat prakti. Kesana jauh mana belaktar bisa sejajar tingkat. Prakti belaktar bisa sejajar tingkat. Hah? Kemudian mau pindah kesana kejar tingkat cek kesana. Pindah mundur nanti kaya kita ini. Hah? Pindah dia kata balik terdalam minum stop lah. Pindah mundur betul. Pindah sar. Mas nong stop tulan stop ini kata amna arbun nong nang sit kali ngam siruma ngapan kamai denam dena ini kamai la jong wadi sasari kamai la jong la pelen ini baru ki leaders baru ki ko leaders ko ki kamai la jong denam dena ki kamai la jong tambah indirectly kawan ko account dunga indirectly so to kata kada network marketing kata kada business jongi. Hah? Dalam kan? Permainan. Kadang tu kayu. Lada pimdan jengmur le bantre hangne. Lada 10% pimdan re jengek hangne. Lada pimdan dantal dia artetin. Balik sen atang amla artan kamain hangne. Tengah tengah berai kina pelupor. Kin pelupor hangne. Teka company kalau top ini. Pelupor हमने तो कंपनी का लाभ उठाओ भी pelupor हमने तो कंपनी का जाना तो लाभ सुन लेता है हाँ फिर आज जो हमने मैं भी हम निकल पढ़ना से हम इनसे मतलब निकल join करना मंता किसी ऐसा किसी कंपनी का जाना ini mana हाँ lari lalu lima mentah, ha? Mentah kasih ngalali eklan ni sar, ha? Ini lalai eklan ni sar mentah kasih, lasai kasih ke company kan jano, ke kumno ngalali dia haji besar. Dengar ni na, ha? Pintip na botol dah, ayi. Arai kalan terkumpul kan, mutai itu ada kue petrol pom. Kali ka story yang sinahi mga publish ka book rin nila kapulay. Kadang ko petrol pump. Bada kata petrol pump ngan matay piudan ko no? Tray ay petrol. So to, nong tray ay petrol. Si potli ki kali ya potli manna kasini dia ke petrol nata. Hakoi kasini. One way brew. One hey, the kali berang dor bha. Ulayuin na aja ngal tanong petrol. Tuang kali kabes lawan jumud na jom dah. Cinta nar shisin kasihan ruspa. Nanti kong ketik kali nar man ruspa, nar man chong ketik kali, bad kun jonga, bad email pa jonga, bad ilok jonga chong ketik kali. Ado ko do di enjoy, ini tu la perkat, barakoi. Jing perkat mau perkat mengida, ulah perkat, ulah mudur hanta mau mulai dengan jing dapat susok. Ulang mudur hanta, berkata kajing mudur jongu, kawan kekelis kak kasane, apa jong kata petrol pom, kepaten punya full tank kuam. Ujung itu beri untuk pen aku pakai you beri, umi atau beri nata bajrong ha, apa beri ha umi napo jong kata kali. Anda umi napo jong kata kali, sabar, anda umi sabar. Teu tahu utau nanti petrol beli, wong sar. Idrekam ayu kat kekali kekali punya ngar makwa masin kasmi ngar menyok kekali kekali sar batai lang yang ya tu lang yang ikam ayu putre teu tahu
nong nya ang kali drive utaw malito nga kali usay kakat na pala ayaw uang sim kani kakat lasay kasmi piwan kendu yang hapu office jonga sakol yang hamni numbar ngangan batay di kumnoman yo ay kani kakali Mercedes kumnoman yo ay kani kakali barendor ngangan hikayat di usim kakat with excitement dapat komen maha dapat jikmen mau si meta kakak uang tosar ulah si meta kakak ulah teh kopla baru dek mas ngerti petrol utau nungnya ulah kali ulah leno mas leno usai kata kakak utau nungnya petrol usai kata kakak upedeng sasin baru ulah upedeng sasin kajimun ciput kata mukala larat leno kau berita jimun ciput kata mukala lapun lapi laperkat laporkan tak muir ko ti laporkan negatif no bale se da le se libro ko le se ko ni ka kay ko le se ko long nen tai so laporkan paro ji perkat bale se kom long le tu si me ta ka upran hano dustbin upran apa dustbin mas ne upran dustbin uhun sim mas ne pun sim utreyan ta ka petrol kan kamu terus posnya kecuali kamu petrol utreyan laisnya madin jauh terlalu laisnya posnya laisnya din beda laisnya madin kumtahi kawan biar kekali berongyong badan dor tam kejuhi kekali kumjuhi kalong kebadan dor kekali mau sedih si kelas kedai badan dor kekali kawan peniak kayang kata baru tanam petrol umudur biar kejuhi cinta yo kekali aduh kan lo enjoy dengan kunjung berkacungmu anda lahir atau beriu napo jangan tak kekali sabar anda lahir atau beriu dah wear per belum disuruh cukup beriu dah wear beriu ya but uang take petrol full tank baru tahu uang petrol beli dia atau tujuh petrol beli dia besar pertanyaan yang aku mau tunjuk ini kali pertanyaan yang aku mau ngaruh pertanyaan aku jujur ngomong pertanyaan juga kunjung uang tahu beliau meminta tambah sedikit uang serta jingin menang sudah beliau memberikan serta jingin menolong sudah beruspa serta jingin menolak sudah ban kelah jingin kenapa ni mangne serta jingin kalaisnya minta dia mangne bat kalaisnya hari itu tadi ini sultan menolong sarung dulu kumno bitip bang kalaisnya nak peyangne kumno bitip bang ada petrol yang kalaisnya minta kumno bitip bang menolak sudah berkelah jingin eu tahu mami kata masih uang nanti deh uang itu nol lainnya misal eu tahu nol capital uang hal itu mau sudah uang lainnya misal iwe beri iwan tak mungkin eka juga hingga kali iwan na epo petrol pom juga iwan na petrol i air ki kata kenal oh benar kenal tangbay otak kakak kisim hidon negatif no ki mudur seniu no ki bread no ya kakak but na lies na menjua ngadetang mansar dengan yang terpong lies na menjua ngadetang layu tangno sar dengan yang terpong but ngayu i ngayu semua kata jikran nanti beritai beriu ngayu i kata kakak lebih berat ngakare kata kakak ngakoli utan nomor ngakendui tai beriu bagan ngakendui tai beriu ihikaya aku mau business bagan ihikaya aku mau business lies na menjua ngangalin nong tam yuk kemana kita pom lais na minta nanganya ada yuk kamar sedih bagi tay bulu dungannya play kalat ya paro waitan kawai but ya kata kalat ya kata opportunity lada bila negatif no lada pingit juga lada bila berat no to play wong lada air kalat pingit berat bila berat mereka bisa tajim lu masuk. Moral of the story. Kipun ha, kibala ay plan ako SLPS wellness. Hatu tiga masutunan ba, ngaku akan join. Denum dena, but kila join rahi teng la ay pisa, la join rahi, la kita so bata hadin kumpai sa jonga. Nawan malayo la negative no. Denum dena, ha? Ipun ba kibala join ang ni, sisnya adin, kimtre malayo, la negative no. Ha? Ano yung join na yukin?
Dayun din na. Ha? Kipun mag pajoy nang ni. Sibna ya pernah complain lagi negatif no. Ngayon join ni itu komplain. Dayun din na. Kung malau tahu beliau na. Jin na usimre na ka jin negatif ra. Jin na call yung number. Jin na kata kamasris kali no. Tangba. Kung negatif no. Ubran no ya terkat. Utaw ng pato sa petrol pump beli yang batay yung khare ya terkat. Utaw do nang pinju kumulong taw beli. Banyak masjid. So tu kata lagi kan, hangner juhi kalau ban mampor di license